Ngomel. Ngomel ya. Pak Boy, buset deh. Pak Hansip makan sekuteng berkelana nyari rambutan. Sungguh nasib gue jadi orang ganteng di mana-mana jadi rambutan dulu ya, tuh. Ah, tuh kan. Jangan dong. Tuh. Enggak. Kemarin gue capek. Papa dosa tolong. Bapak. Loncat dari pohon delima. Cakep. Di chat kau balasnya lama. Lagi ngaca di sosor soal. Kok dibaca doang? Aqua gelas, aqua galon. Aku udah balas, kamu belum. Anak bebek bikin status. Kalau ngambek kok bikin setan. Lah, spiritus gua pak hilang. Kalau gua putus bilang. Ikan hiu, ikan peda. Siu dadah. Apa ya anak bucin? Ya, kancing nenek-nenek. Kos kaki bolong. Kaki kuproy. Tatakan bihun. Kuah sebelas. Cakwe nyindir. Ya, orang-orang pasti. Ya, karpet PUBG. Baimong Raffi Ahmad, Deddy Kobuzer, Putra Siregar, Princess Syahrini, Mbak Keke, Iqbal Evanessa, Ipan Gunawan, Si Ayu Ting Ting, Angel Karamoy, Gerobak Cimoy. Sekarang kita coba main seberapa cepat otak kalian dalam merubah-rubah huruf dalam suatu kata. Siap. Misal nih aku sebutin jerapah, huruf terakhir diganti NG jadi apa? Jerapang. Kayak gitu-gitu. Siap ya? Oke. 1, 2, 3. Ikan, huruf terakhir diganti NG jadi apa? Ikan. Siput, huruf terakhir diganti NG jadi apa? Sipung. Harimau, huruf terakhir diganti NG jadi apa? Harimau. Ayam, huruf terakhir diganti NG jadi apa? Ayam. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Lu ngapa Umairah? Ngomong sama gue ngapa lu nangis? Gua salah apa? Gua nggak ada apa-apa Umairah. Pacar gua cuma satu. Benar gua sumpah. Satu di Depok, satu di Tanjung Barat, satu di Bogor. Jangan nangis dong Umairah. Gua nggak ekspresif. Gua nggak ada ekspresif.